أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Baitur Rahman Galeri Al-Quran yang berlokasi di Jalan Bang Raya Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah berpartisipasi membangun masjid dan membangun galeri Al-Quran di Masjid Baitur Rahman ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.